Ya kumakadai pong Allah Ta'ala to malasa na madising, insyaallah madisiki. Tapi ko to madising na kana malasa ko, insyaallah malasa ki. Tau sogi na kada pong Allah Ta'ala bangkarro ko, tapi bangkarro. Tau maparri na kada pong Allah Ta'ala sogi ko sogi ki, pasang kalalan na. Makoto para bupa amatengi, makadai ada nande guruta, beningi tanya akaresona lapot tau tuo, masih seto mateta. Nasaba itu telah rupa tau bupa, namu pekku kanja na tengkanan kana tu tas salah, namu pekku jana tas si dia tau pasang ke papel cina tu. Maka nabi tani gini kita mati na sabi kita maka na tau kanja ki isa suruh ki, tapi kena sabi kita maka tau majaki isa neraka ki. Nah jadi makanya mako kue perlu ki maca saro masih pada rupa tau, mudah-mudahan nama masih ki pong Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman suhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala aydan wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan, atas berpulannya ke rahmatullah Tomatata Dr. Andes Haji Andi Anugrah Rasak MSI, tentunya kita semuanya turut berduka cita, turut berbelasungkawa, tentunya dengan harapan tanah podo kasih almarhum natarime pong Allah Ta'ala sini na papiricina na dampang sini na tasalanna sehingga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin yang kami muliakan, ia rona rekona tuju ki musibah itu amatian na parentangi pong Allah Ta'ala tu dibaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Magi na parentangi pong Allah Ta'ala bupai baca rogagairo. Nasaba itu situngan na roayae nasihat itu ayat. Pak Bura roayae aga sepabura gayasang nasihat nasaba ya kona tuju ki musibah amatiang na perintangi pong Allah Ta'ala pada sabara ki na mawatang ngapo tu bupa sabara kona salaiki lakaita mawata na sabara na rekona salaiki tumatata apaan ka to biasa pawi laisuru sabara aga nasa makada macato ku tu mapa sabara patane kona tuju musibah ya koi kunasa na tuju matenga inamui kumakotoe. Nah cocok nih, makanya hadirin yang kami muliakan, sabar itu kalau kita ditimpa musibah memang sulit, akan tetapi ia kota baca ya ayah ewe nama kanjamu cara tepahangi insyaallah na bodene surki sabara toki mage bu pak nasaba akatane ayah ewe memang makur inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Aga betona sesungguhnya kami adalah milik Allah, betona iya rupale idi makokwahe si puasang nyambota si puasang ilaketa tapi si tongane apunan na pong Allah Ta'ala. Jadi itu di kolino bupa si tongane deje gaga tu yapunai
Aga na pinrangi mana ngi pong Allah Ta'ala. Nasaba na pinrangi mi pong Allah Ta'ala ilo na pong aga mi nagaurangi. Ya kumakkaday pong Allah Ta'ala to malasa na madising, insyaallah madisiki. Tapi ko to madising na kada malasa ko, insyaallah malasa ki. Tau sogi na kada pong Allah Ta'ala bangkarro ko, tapi bangkarro. Tau maparri na kada pong Allah Ta'ala sogi ko sogi ki, pasan kalalan na. Makoto para bupa amatengi. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Amatengi makotor. Namo pekko caratan niniri amatengi, namo pekko carata masalahnya amatengi, ya kuna rapi pas suka tanah rapi aja lata pasti mati. Ini yang perlu kita ingat. Jadi alena almarhum ini lisuri pamasina pong Allah Ta'ala makko betur pura napatantui pong Allah Ta'ala. Dega gawat ding sesereng yaleta, dega gawat ding bupatole salahkan, ya kuna rapi aja lah natasi dia tahu magi makko betur. Makko betur upa. De na mungkin ro kilo masal, na mungkin ro kilo mabura tatai, kuna rapi aja lah pasti mati ki. Nah, oleh karena itu inilah yang bisa membuat kita bersabar. Napani iya noloiwe almarhum ini si dilalang ya kemana-manangi. Kullu nafsin zaikatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Amatengi bupatu na rahasia ka pung Allah Ta'ala. Deki gagam misengnya kada upan na kimate. Telu kasih bawa yolotai. Di alena Pak Desa, ya to na si Bapak ngaji. Ya kalau melo mak bicara umur tawe. Ya kuwite nule Pak Desa yolo mate. Apa umur na to si maco saga ni umur tadi? 60. 60. Ya anak pemilih 50 tong umuruku. Saga umur tadi andi 28. Berarti ku mak bicara umur tadi Pak Desa yolo mate na postase napa? Iye, ku mak bicara umur itawe. Dia apa nak kada pong Allah Ta'ala nigi matoya mati. Maka mi pong Allah Ta'ala nigi na rapi jalan na ya mati. Alena narapi jalan na pangaji, alena yolo mati. Iya narapi yolo ajalak kue, iya yolo mati. Pak Desa narapi jalan, alena yolo mati. Jadi aja na, tapi kiri-kira ada itu. Jadi makanya makokomelo ka pada pudaki. Aja tapusingi telah mati nama, mungkin ro kilo mati toki. Aja na tapi kiri makadaga yanri bare aja tu mati. Aja. Mage hadirin yang kami muliakan, namu aga tanre mate toki. Ini yang perlu kita ingat. Nah, jadi apalagi kadang makokobu pai luar biasa hadirin yang kami muliakan. Iganna tobu pai tanah malasa dina melo mati. Mangingimana patungkana. Makere-kere mana patungkana. Padina mi mati. Angkato tobu pai dena sana-sana tapa mati bawang. Kan biasa makoro. Angka tu aga Pak Desa ululungan iya. Maka lah adalah sana tu motor na Indo na ambo na nakana manang istero. Manang kata Pak Jampat tu malah saya mati. Biasa kilulungan makoro di. Biasa. Pak Jampat tu malah saya ulu mati. Angka unri macara mo kurme bagai pare-pare. Maka dai waktu na mati ro tahu ya ro matalipun kalau loki mai mati yanu mega sumpulolon de na matappa maka na manang kali na mati maka na magi bupa na sabairo to mati wiro alena monrong Indo na alena monrong yambo na magi Indo na ambo na kan estero waktu na gare mati ambo na waktu na mati ro to matalipun kita kalau loki mai mati yanu mega de na matappa maka lagi mutakaboro na ambo na si bendo na wala dalasan na manang kapangunron na mati. Dia na matapa tahu eh. Angka negara sumpululo na makala dito ka di pala nasalala malika eh. Apa lagi malasa lagi mati. Ay di na korbo pa de. Pokok na nigi narapi jalan na ya mati. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, persoalan masalah kematian itu perlu memang ininiri. Tapi kau narapi aja lah pasti mati. Rahasia na pong Allah Ta'ala. Rahasia na pong Allah Ta'ala. Cuma ang kami tahu na po nabita
maka a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum yajuzu zalik. Aga na po nabita maka dia masahoroi umma na nabiku tu umma na Nabi Muhammad ya masahoroi ya kami namegena mate antara 60 na latu 70 cede milion 70 padang bang apa desa wah pana ni puluhan tan umuru tato de to pak bitauki toh ya konan ni puluh na tong umuru na te tu bupa beneng ase maridi ni oto pasang kimi digaga pa. Nah itu Nabi tamakada makanya itu yang paling banyak saga umuru na pandi 75 na liwa memang nih antara 60 sampai 70 antara 60 sampai 70 cek deh milion 70 jarang hadirin yang kami muliakan. Karena itu aga na pale je bu pamelo ipigau ena pada mati mana kipale ajaran agama Islam itu bu padi ia kumate tasi de tau dena capu masalah tapi justru tak tambah masalah magi na tak tambah masalah bu pa na sabairo kage pure jamo kolino pure irita pure pokokna wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah sininna bu pa aga gae pure ijama pure ipau melo manang ipertanggungjawabkan yolo pong Allah Ta'ala. Nah, jadi pada tatana ini aleta ye ko ye wanne bu pamate kie kira-kira ko bade aga nagora ki pong Allah Ta'ala tisat tu aleta tisang ya rupong Allah Ta'ala bu pa adele wadaba ul mawazin al qist al yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a matu as-surimun ribu pa itimbangi amalae toh adele pong Allah Ta'ala tuh natisang aleta nasaba itu bupa ternyata selengi mengakui bahwa angkaya sepacalaki buru angkaya sepasesaki buru angkaya sesuruga angkaya saranaka aja tapudanga maka maca itu rusas ma bicara suruga ranaka pule ko gomitai de ilala korang angka nabi tapawi. Jadi rupa surga dan neraka pacal laki buru papenya maki buru nei di pilai itu beki maga kang idi pilai itu aga betuan na idi pilai wi betuan na iya komelo ki salama lalaki buru tapakan jaki sipata pigoi parentana ponge niniri papisangkana imero iya komelo ki pajinelada pacal lako mate ki pasigiling ro gagero aga kana tengi pong Allah Ta'ala talaku aga na parentangi pong jalalo tajamai insale pajinai ki mato lalaki buru kama komiro makoto baru suruh garanaka ir parentana mi ponge jadi makanya bupa sekarang itu adalah pilihan melo ki maga ya ko mate ki ko bajai na mega de cetta insyaallah menyawata adele pong Allah Ta'ala tuh maka dia tahu ia minatama suruh kata pamasina pong Allah Ta'ala cocok nih pamasina pong Allah Ta'ala tama suruh kata tapi dia nama seki pong ko dia sapa pamasina pong Allah Ta'ala ko meki so ka tu makareso to dia satu lo cocok tu milololemi dia tu makareso ya tapi sampai sace do banyak mi pong apa mata masa di guru ingat ya iya nasad di melo mabok tanan namu. Jadi bupa makoy jadi dan alhamdulillah saya sudah sering sampaikan di mana-mana kalau saya tak siap bupa bahwa ia tu kongka keluarga tamati dena pattu hubungan nala poto mati si bala poto tuo laulal ahya'u lahalakatil amwat maka dia ada nande guruta benengi tanya akaresona la poto tuo masih seto mateta iya na bupa salah satu tujuannya diajarkan acara takziah seperti ini bukan kita syukuran tapi melo kisi pakainya maka da age goreng almarhum itu malabita Dotrandes Haji Andi Anugerah Rasa MS ini age goreng ngebare salam ala laki buru age goreng ngebare matama tu suruga nah itu yang perlu bupa aga na contohna make guna yang pertama itu kita doakan beliau sepakat para ulama
bahwa iro milodong itu matewe bari salama ki burukna salama mata masuruga namu tanya anakna namu tanya sumpulolona yang penting pada kisalang itu natarima pong Allah Ta'ala. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adam pang dosaku pong adam pang itu dosana umma sallam mati marilone ya. Nah, jadi itulah sehingga bupa kami lodoki matu di. Nah, kita nanti berdoa sesudah ini. Nah, itulah bupa insyaallah masa malina tarima pola Ta'ala perlodot tanah kada pola Ta'ala udah uni astajib lakum. Iya tuna tu sinan kaya sang asopituna aso patapulona, aso seratuna, aga tujuan kami baca dota we. Maka me pernah gere bembe tahu, mako gere bembe aga salana itu memang pandre. Kamu guru di. Itu bupa ulama-ulama dulu pintar sekali itu. Bukan berarti dia ahli bidah ulama dulu, tidak. Aja dia rotapau makara kodenan kana pigoi nabita salamanang itu tamana korana aku pigau ais. Ya koi abu pa orang yang selalu mengatakan jangan lakukan sesuatu kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah dia juga tidak konsisten itu. Tidak konsisten juga. Kalau wite carana iya mikoi di wita na mapigau tapana pasalah kita pikolena de. Aga contoh nang biasa uruntu makana kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sininna nu denang kana pigo na bitta terutama pakasiwiang yang denang kana pigo na bitta bid'a manang itu kumpipiga itu mata mo koranaka. Maka to baju main akwar purana maka to baju malo pulang maka daka apa natin itu maulu natin itu matasia natin itu barasanji natin itu milodo berjamaah natin itu mamiraja nah kana mateman tu jama-jama na imange we berarti mange yo lu tamu mata maranaka komaku itu maka ini ko makku itu prinsip ta makana ko kung kagaga din ang kanapigo na bitta namu ko matu tamatu turana ko stas makaraga buti na katu tuli makato balik ko mabicarogi yung pasicampur bahasa Indonesia na dega aga na delang kanabita na kato ba mabicarogi dia sahabat na nabita na din sa mabicarogi maka ni ko makku berarti Anda juga tidak konsisten dong. Jangan cuma kita selalu kalau lihat begini ini Anda juga berbuat seperti itu. Berarti ikut makanan kana pigo na bita berarti ikut tamaturanaka. Maka toy galasan na makana manu setiap umma ka aja na ada ceritamu. Yang jelas tadi lang kana pigo na bita na ikut tamaturanaka balik kumaku itu. Nah, itulah ini yang menjadi persoalan umat Islam sekarang, selalu kita berdebat, selalu kita bertengkar. Gara-gara seperti itu. Coba kare, ubat ini menjadi persoalan. Padahal legan nagagawa di paketa, leto situ na paketa ling. Nah, iro baca doang nih, mak gere saping, mak gere aga, saya kira tidak jadi masalah ji. Jadi hadirin yang kami muliakan, jadi iro bupa upulaki itu makokwai harus itu bupa siap untuk menerima perbedaan pendapat. Harus siap, karena sejak dulu itu memang seperti itu. Kalau kita tidak saling menghargai bahaya si solo-solang pada to masalah. Karena kero prinsip nang makor tidak bisa. Tidak ada yang masuk Islam mau de negara utama suruga. Apa namanya magala mengampar tabotoran aka komakwir. Nah, ibu bapak baca dong ya. Nah, jadi itu kok ya angkanan kasih di waktu kalau salah perempuan itu yang meninggal dunia makutane sahabat nabita. Di makutane sahabat nabita. Maka daya Rasulullah mati kasih indoku ang kamu pagalala mapidesin kako tomatoku. Maka Nabi tas sumbangan. Kada aga makanya ya sumbang kada apan reko. Yan tukung ka cara-cara pada iya makwe tuman rebepa. Itu mas sumbang sana ya sumbangan ni tomateta sana ya. Mak baca doang ite ko bajai. Na ipandre ki bembe mak gere sapi tawe. Itu ya sumbangan keluarga tomatesa nero. Iya mia dewa situju ibu pak duan rupa. Dewa situju ko baca doang itawe. Nomor sidi napas saya lena keluarga na to matewe meli sapi na denule meli sapi. Napas saya lena keluarga na to matewe aga sana gere bembe na denule meli bembe. Apalagi makara pacapu-capu galuna aga menandre anak aga menandre benina. Ya dewa situju selama dia mampu apa salahnya. Kemudian yang kedua ya dewa situju ladai. Ia rumagala kalau turu menjadi Columbus.
Kala Columbus magala ma do ko lisu de na mangilaw na chapuri mana kage na do ko lisu. Ero ya dewa situ jiro. Bato na kulto turungan remo ko je tapi kami ko mabo ko lisu ngilaw ko. Mage bupa. Mega kasito pun nasaran law sirina. Ang kanita mun na pole chapu mana kage melonande to pasisile do ko ide napau. Ya po ko na lemo kita we sana marigaga. Pada ya biasa kan anak na pui badi. Adria tu anggota mana si itu mana nge? Biasa kalau ka mata si makuna leki tebe pa iyalay. Sabangkan apa pesantren melu pandre. Tapi desa di nakalay di ledu kumana nge karena dokor desa tu di tu makwaro. Ndak boleh. Jadi matu kong kabe patawata andre ki. To ada di tandre pangkato tu dia na melu mandre. Andre ki na patania kang apalan na kada unia kang apalan na bepai wanre we. Tetap untuk alena dokteran disajian di anugerah rasak MSc, insya Allah akan sampai pahalanya. Mako kiro Andre Muki majami lono pawang ibu pa makada pede mega be patandre matu pede mega palanna talaku-laku memang ni mandre yang penting udah kata wata aja taban noko. Seperti itu. Jadi lo doang itu mati ini bermanfaat ya romilo dong itu mati tanah mode nama bahasa Indonesia mau bahasa Arab jadi itu ada pun kesinal marhum ama sewi puang insyaallah akan seperti itu. Agap yang kedua terutama anak-anak ya komapigo amalan-amalan sunnah itu lolong apalah tomatonna pada nama sampaja sunnah anak-anak masampaja duha masampaja witri masampaja tahajud matarawi umpamanya itu orang itu kan dapat pahala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu bupadi. Inna atyama ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Si kanja-kanja nagaga nande tasidi tomato waselere sona. Jadi uri di tomato makokwae talai sara bare peku carana nama kanja anata. Talai sara bupa masampadang anata nama puasa anata. Ada titite anata ini dia sempadang anata itu na sempadang anak ini dia semangaji anata itu bani semangaji. Ini tegagudana. Nah ini bupadi betul na tu si pakai iya watwehe. Dia tu gaga to melo yelle dia gaga to melo tudo tunai tapi yang jelasnya ya ko mapigo decing la punganana lolongan apala tomatonna. Inilah yang dinamakan amal jariah. Ya, bupadi mana semua tangkalinga ga? Mana semua tangkalinga? Nah, iya. Maka daki bepekunya dia apu gaga anakku Mana ngapu kade gaga anakku pekuni carana ni kana masampaja sunaka ni kama posa sunaka kima gampang mi. Ya kude gaga anata aja tamaseke. Aja tamaseke. Peku ya sengaja tamaseke angka anak maparri kasi. Melo mangaji da degaga Quran na melo masikola degaga duina allengi Quran ro la punganana aro onko soki masikola na tawe insyaallah namutan nedi puana i ya ko macana ante mangaji di nasabari lulong toki apalang mako kiro karena dunia yang kita tempati ni bupai sene salai mana itu lino yentu innalillahi punang namana pungala taala takala kina pinranga sogiro pungala taala takara kina galenga galaka puangi pakai guna dalam puji pengalat Ta'ala. Maka insya Allah upamanya menyawata. Herodi ilodonga sampai jasula posa sunakan angajian gi. Ya rumah ngajian itu matewe bupa ternyata golongan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila itu sepakat bahwa ya ko yang ngajian itu matewe bahkan banyak ulama Syafi'iyah mengatakan makanya ko yang ngajian itu matewe. Kang ketoma kokoe nateng yang ngajian itu matewe nasang dia nalatu. Padahal hampir mayoritas ulama mengatakan bahwa makanya ko yang ngajian itu matewe. Ya ko anak nama ngajian ni pasti letu apalan ro baca Quran lapung anak ko to matuanna. Tapi ko tanni anak na pada Tandi rahmang di. Tanni anak nama ngaji letu apalanna. Itu bupa kebanyakan ulama mengatakan sampai cedelat demi makan letu. Cedelat demi. Jadi dia awas itu juga kong ketomate nang ketoma karaja mengajian ini ga gunana. Iko makara de go gunana.
Iro bupa, iku makalaki perbedaan pendapat, oke lah. Tapi ku makalaku apa aja mengajian itu Anda salah besar. Anda salah besar karena menyalahkan mayoritas ulama. Ya ku rumah kadang kena pigo nabita, tulia menaruh alasamu ro. Tulia menaruh alasamu maka kadang kena pigo nabita. Nah iya kota yang pigo nudian kena pigo nabita bida, tapi kalau dia pigo dia kena pigo nabita, dia nabida. Itu salah besar hadirin yang kami muliakan. Kesalahan besar umat Islam karena kenapa? Karena dia kurang toleransi. Iya wajarang inrena kongken rena, lay wajarang itinjana, terutama bupayehe, wadi ngilaya karubat to matewe. Ini kayaknya perlu didalami sedikit tentang bupa persoalan masalah berkurban di pamisawe itu malepak karubat tawehe. Wadi gajar laya karubat to mateta ro, to? Wadi galaya karubat to mateta. Mayoritas ulama itu bupa, kebanyakan ulama mengatakan wadi laya karubang. Kalau tidak salah cuma golongan Maliki yang mengatakan dia na perlu ya karubat to mateko dia kena pasang. Tapi ya kami namegeto panrita bupa, makanya aku ya karubang itu mateta. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan watajusul udhiyatu anil mayyiti kama yajusul hajju was sadaqatu anhu. Wading laya karubat tau mateta pada toha wadin laya sumbangan pada toha wadin laya hajiangan. Jadi itu bupa karubai makan jalada. Aga gunana karubai hadirin yang kami muliakan maka de nabita ma'amila ibnu adama amalan yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Jama-jama kami namakan jabu palai jama sol perang itu makarobah. Jadi yang kata makada kega kumpamanya 2.550.000 lay wajah di makarobah. Kega masa romalat bias sumbangan 2.550.000 kumasigi daripada pakai makarobah. Patuang ini masa romalat bi makarobangi daripada mas sumbang kumasigi. Makir yami komega duita bare talulungan manangi asumbani ko masigi asuba karubatoni. Makir. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yaitu makarubae makali nabi wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa azlafiha. Salah satu tujuan nakarubae bupa ya rumatu ulo meloi purelege agasanne purelegere lepa pole matu to surimonri aga tujuanna melo le timbang pasi timbang mana ngapalata amalata napanitannya daging na banger pure le ya sumbang pake makaruba ro aga sana timbang aganna pale termasuk bulu-bulunna kanukunna tanruna itimbang mana ngero betul na itimbang isi di saping di pasi mana ngamalata bare komatana di cetta na jata insyaallah salamaki. Itulah manfaatnya kurban. Angka tu makada iar ko tu makaroba matu as-solimun lepakan kero kolo pure tagerero. Yana romatu tapake matek ko jambata siratal mustaqim. Yaro tu jambata siratal mustaqim upa ya sina neraka monro. Ya ko tapasol laki mabuangi taman iranaka. Okro. Jadi agi pura tagere ya romatu tolaro. Angka na to makana na podanga makada ya ustaz ko makaroba ka matu tanna bembe melo gere maka ka magai kana bay di matu nule bawa ka pato cumu ka di rasa nule baka pato cumu ka na mabicu mi bembe ku maka dai itu sina sa kutu sapi pitu ki si bawa nule mo ka bawa kiro maka la kai aja na megalada tapi kiriki pikirat salamane itu pikirat tu betonero akalat di rupate terbatas akalat tetapi akuasanna pungalatala di gaga batasanna coco ni bembe tagere makara kide nulle bawa kipiku kuna pancaji bembe raksasa pungalatala kama kuiro nge bembe maka lupu na panca na papare gajai pungalatala bembe tamaga ni di gaga masusa ku pungalatala melo make ga alasanna jadi makanya perlu ki pawa bupa itu makarubae ya kolegere karubata to melo legere bimbeta de panatap padarana kuage sana tanai na dampang ilusana pong latala tu makarubai yana tu sinangi
Ya romelo e makaroba bupa makanya tu kudi gere karobata. Ya ko macaki. Ya ko de tisangi asuroni na gere rangi tahu Tapi ya ko de tisangi magere ya ko melo le gere sapita loki mi te bimbe sapita to bimbe te gere. Ya ko meni le gere. Yan tu tabaca kada kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya ro tabaca ro. Nagere lupu imam. Yaro pagere ro aga nabaca bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Epo tatarime karubana yanu. Tapumana na sana pitue para toa tatarima na karubana Nabi Ibrahim alaihissalam. Igere ni. De tona parlu itu yoki koko kartasa pitu asang. Napale patamo ko dicilide sa pingi makwe. Pangko to bita makwaro. Yari kena selikan kupan na makwe kakamagin ng kamakwaro. Kada bari nalaway nasa lari sa pingi minri mangol ko pong alatala. Ang kaide ka kamakot. Tapubawan na sana na pura. Makwero di. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan. Jadi itu kolo melo elegere itu angka sara-sarana. Dia itu nasambara makaruba tahu Yang pertama bupa sara na pakai makaruba harus binatang al-an'am. Liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Botona narekong kadale tanaringi pong latala makaruba tagire binatang al-an'am. Aga sa binatang al-an'am unta, saping, bembe, bembala si bawa tidong. Namo tidong dito. Iya mero wadingero. Angka to tanay ka kadawat di galipake makaruba nya agasan na nyarangi. Iya ko pendapat na mayoritas ulama jumhur ulama tidak boleh dena wading nyarang ipake makaruba. Jo nga dena dipake makaruba. Agapi termasuk anu dena dipake makaruba. Ko pendapatnya mayoritas kenapa bukan? Bukan binatang alanam. Angka na po tugi maka dena wadi dena pak darat ko orang kuasa leperang ngajirajai. Memang harus maki. Jadi namo tu manu bupa de to no dipake makaruba menurut jumhur ulama. Namo manu de to no dipake makaruba. Namo manu paliping. Namo manu palipi pa mosoli kare manu palipingi. Ni namo manu palipi de to no dipake makaruba tu. Namo manu bangko. Namo ayam potong siaga sanne liwa igana de to no wading. Ko pendapat na jumhur ulama. Jadi makanya yero adana to matota kardena wadine na padara te ko sol perajiraje mako memang harus magi magere manu magna sabab ko manri manang manu bale bolate di tanri maka cinna kisah tu mako amiro jadi yero jadi saping bembe bembala termasuk tedong si bawa onta namo tu bupa yero onta sapinge sapi na bembe tagire angko pasara na tu harus bagana umuruna. Ya ko saping 2 taon pumuruna. Jadi ko si taumi dia na ganna tu, dia na sa. Dia na sa ya ko si taumi 2 taon pumuruna. Ya ko bembe angka makara kalau sudah cukup 1 tahun wadimi tapi makanja 2 taon pa. Jadi kami na makanja 2 taon ko sapi masuk 3 tahun, bembe makoto per 2 taon pa. Jadi ya ko dia na ganna 2 taon. Na megamui balu aku tu saping 2 tahun si bawa bembe 2 tahun dia nak sakarubata. Ndak sah kurban itu. Karena itu ketentuannya. Jadi yang kadang-kadang tanah kata maka apa itu bubata kalian ka? Ia tu makarubae pada padai olok-kolok melo ipake mangakeka. Ko bembe megere umuruna sitong kami nak kura di pendapat mengatakan begitu. Tapi kami nak makanja 2 tahun pa. Yaitu kami loki mangake kata sapa bembe 2 tahun angka tahu kustas wadi mo kana asal lagi rewan ni bembe ko tu mangake ka maka kawat disa ternyata nagiriwan niya pa din mapitanya pa na bembe mi nagiri maka kaya iko mi kudosala di upacho to kudosala apa makutana ni pada sa kawat di mo gali rewan ni kakawat disa sinay nagiriwan niya pa na bembe mi nagiri ay gaga bukan rasa pu iman aja bupadi bahaya itu jangan sembarang tapakan jaki itu umurnya kemudian masalah cacatnya bupadi iro kumi kilo manu jadi kumi loki makaroba kutanang kada siagu murune sapinge siagu murune bembe
Angkala to pulang kada pe ko na balik ki pa bolu ustaz. Maka pe ko yasang dia na kan 2 tahun na kada 2 tahun ni. Magani ko makero iyo pa bolu to tumarang do sana. Dia na idi, yemi ko sama turu ke kalian tu, dia tu gamite takal masimpo-simpo. Ai. Dia na lassa. Dia na pada ko melo babi makada tuma gere bawa mereka tu maka tu melo mak baca doang, dia tu gago muru na. Iya ko makaroba harus ada umurnya itu. Harus ada umurnya. Ada juga yang saya mau tanggapi itu, banyak juga yang berkeliaran pendapat itu bahwa ya gare kutu mangakeka, dia gare nasa ko saping. Salah je pendapat ko makalaki dia nasa. Salah. Ya ko makalaki masaro malabi bembe daripada saping, oke lah. Tapi ko makalaki dia nasa kagasan ko mangakeka kina saping gere, salah ki. Kenapa saya mengatakan salah? Mayoritas ulama itu hampir banyak sekali ulama mengatakan wadi ko saping na ipake mangakeka. Wadisa, iku makalaki dia nas seperti pasalaman tu pandita. Nah, cuma bupa memang, ia ko sapi melu pakai mangakeka, ko dalam pikusunna tu makalai si di saping si dia nana, si di saping si dia nana. Tapi pendapatnya golongan sapia dikiaskan dengan kurban. Pitu ki umpamanya mak bali bola bimana alolomanang, melo ki mangakeka makasamang. Wadi si di sapi na pitu ki pada ko makaroba ki itu. Makar itu pendapat ulama. Jadi salah ki. Saya salahkan itu orang seperti itu mengatakan dinasa. Aja dui peri lu pula maka dinasa dia gapusi tahu Dui peri dan maka dinasa ko sapi. Sapu dia lihat sapi nak dinasa be gampang pada po dinasa. Ayo ko makalaki basal moral malap bi ko sa bembe na sabak waktu na nakeka apula na bita hasa si Useng. 2 mi bembe na gere, memang wajar lah. Tapi makalaki dia nasa kasala ko kumakwiro. Ini bupadi lo podaki baraja na tumapangiwaling. Kemudian caca nasi sapingi bembe, angka tu caca bupa dia na dipakai makaroba. Yang pertama luraul bayu nawaruha, dia na wadi bupa le pakai makaroba nareko bute matana sapingi. Dia nak di kubute matana sapingi. Siwali matana buta, 2 matana tidak boleh. Kacoy matana dia nak dipakai makaroba, tidak boleh. Dia nak dipakai makaroba. Angkat to taneka maka ustaz. Wat di galai pakai makaroba sapi jilongnya. Biasa kita rutu di pada sapi jilong. Dia langkah to. Maka lakai kuasat masyarakat aja nama aku tanang ko dito nang kumita. Apa itu sapa to kulasa sana kumakwiro. Sapa gara-gara dia kali ada dan kau runtuh makor. Mangina kayak akutan nama makor makanya tempan dite ko digaga runtuh aja makutan nangi. Apa dia nawat di mega pakutan telalan agama itu ko digaga terjadi. Aja paman saja balai matu. Itu di. Kemudian yang kedua al-maridul bayinu maraduha. Malase sapingnya malase bembe di nawat ding pakai makaroba. Ya ko malat dalam sana wadi kinaleteki la sana ko yandre dagina wadi kinaleteki manular itu tidak sah dipakai berkurban. Ero kemudian yang ketiga al arjaul bayu narajuha dia nak dipakai makaroba bupa nareko kepangi. Ero telai kepang de metona le jokai bending itu istaru kasih dia le jokai. Ya ko itu nasanga nak muda makada kece kepacede kepasa tapi magalamo joka wadi me pakai makaroba. Kepas tapi bu magalam agulu canne ko tu latu kampung ko tu mande sarri wadi me pakai makaroba. Peko ni pale kumpamana tu pura mali bembe makoko mali meni saping na ya siorong ko tu pamega sarri to ang kamana pangutu pade sama bala-bala na loppo saping puluh mana ngajina. Nawasan lang makalabita din wadi pakai makaroba sapi kepange. Peko ni ko makoro kasusna. Apa naloppo to kecelakaan jawabannya narekongka di tetap pakai selewi ro sapi kipangero ta selewi ya ko degaga di tetap pakai selewi ya na tetap pakai makaroba namo ke pamagai na sabadena ya tungka kepangi ya mikoloki ko rupa bolu sapi pa bolu bembe maka ke sapi kepang ko meke ga bembe kepang ko kami kimagi mi pakai makaroba itu lena sapa matungka meli salah-salahnya. Ya kalau makan jai pakai beli na salah-salah itu tidak jadi masalah. Jadi makruh padi. Mabalomo ka mata tu.
aga pi al arjaul bayun arajuha kaib aga sanne al hazilatul lati tutungki madokulade ro sapingero madokulade bembe oli manina buku-buku dia dapat dipakai makaroba. Nah itu Bupadi baru kan saya ditayasi cau ni kau makan pacara mah ya tak kali yang kajolo cinampon melon apa aja ya coba dia itu tamu YouTube aja nak. Nah Bupa itu tadi 4 toh. Nah pekon pada kocomping di Cilinda polo itanruna itu ada perbedaan pendapat ulama angka makada wadding atau makada makruh pekon ko sipoi wadding pakai makaroba pekon ko poki kona wadding mau pakai makaroba pekon ko ngatan rana ko di Cilinda angka tuna papada manganting-anting tahu wadding ngapatana salah-salang pekon ko katumbu na kuburina wadding ngapatana salah-salang pekon ko pure lasa bembe wadding mato patania salah-salang jajangkan atau makutana makada kega na kami nama dipakai makaroba bembe ega atau sapingi. Nah, ya ko ya wisange kami namegae tu pandita makada makanja ko saping Pak Masulil ini sapingi daripada bembe mega topi dagina. Angka to makada de bembe makanja. Apa cocok ni bi mega dagina tapi ko pitu ko sibaya alele ko mi. Do makero. Tapi ko ya bu pakai ka makanja. Ya ko ya makanja kegi masahoro na poji dan reteko tu kampung itu tak pakai makaroba. Apa kurme kampung ku bembe na pakai te makaroba mega to dir mal dagi bembe ba maga kala bahaya nasa dagi bembe mesakin kan nestero tandeje saba justru rumah tanda itu gare Bupadi wallahu alam di justru rumah tanda gare kolesterol itu sapingi daripada bembe iya maka magi pale yanu na kan nestero to 5 rele bembe pekutan na kan nestero apa 2 panne nanda na su bembe lele nami pekutan na kan nestero apa iko mi capure lena ko to manretoni ulunna manretoni parruna manretoni lupan ko lomo nakara dei ana sawan rebeki bembe mi sisa na capu bembe kana beki ko pale kariya nemo beki mato bembe dia karena nan rebeki payar tala beki kepanjangan na bembe kaddo dia sawan rebeki bembe mi sisa na capu bembe kana we tanda to pale beki pa menumu ya lari akalanna. Nah jadi Bupa maker toh. Nah itulah hewan yang mau dijadikan kurban. Kemudian Bupa perlu toy bahas ya pasalana pembagian dagingnya. Nah iya Bupa perlu lada yaitu carana mak bagi daging tawe kami nama kanja nasangan reguru tu Bupa makanja ke bagi talui. Kebiasaan tu kuma makaru bagi pitu kisi bawa toh tapale bagi pitu dagingnya roh. Pada jalan ni tawa tayo di panitia ta bagi ratai. Pokoknya kong katoy ale bukuna limanangi. Atina adalah sebagai alimanangi. Nah, napa kopura ni matur makanja Bupa kanja aku bagi telu dagita. Nih bagi telu itu bagi telu ye sidi 2 telu. Bagi telu di dagiku ya he. Ye sepertiga he nale to makaroba. Jadi makanja tu Bupa ko makaroba ki aja tak beri manangi. Hala tu sisa tanrei. Angka to makardena sanawat di leyanre ko anu aga sanne mekina sama baca dokter mati mana kade na wadi iya mide na wadi yan Bupa iya kotinja itu ada ulama mengatakan kotinja ya pokok makaroba bami makar kong kamatu dalle komen wasile galung tu melu makaroba justru makanja ko tanre magi wakana makorno pun la tala maparintangi makada pakulu min hawa timul baisal fakir an reisesa abagetu sesa dia makanja aja tak beri mana ngida kita ya lalu nabita Bupa ko makaroba biasanya ko makaroba nabita migangi nak beringi daripada nalai cede minala tapi dia kena beri mana nih ya rega biasa sebaliknya biasanya cede mina bering migangi nala yana rong kato tanai ka maka ustaz wat di moga nasa kutu makaroba kasih minggu matu purana malapa temi kama paboting wat di moga le taruh daginer karo karoba le pakai ma paboting maka kawat disa aga salana yang kong makala salah aga yana netu Bupa lagi kong kato mimana lolo pas asol peran nagan na pitungas sonana wading si di bembe dua niana ini akan ni gere karobai ini kato gere akekai ni ga pandapa makoro golongan Hanabi lang kau kita nasang piku sunnah jadi wading ya kong kana pura tak bereng de barigaga jadi makoro di seperti ganala to makarobai kunana sapi
sepertiga hadiah, sepertiga pasidakah. Aga pasilengan ibu pa hadiah si bapak sidakah, yoko hadiah sembaramu ya leng. Alena to malabi ta pa desa wadi leng. Wadi le daging. Ay takalah mega mudi na pa desa. Aja bana na leng, di na wadi na lawat desa. Justru makan ja ya lengi. Nasaba alena sila dapat 7 kamputa. Kamakoro di. Itu lagi pagiri sapingi pagiri bembe. Kade na wadi ya le tu dagi gaji. Dia na wadi kiale pula puima kada puima ngala ni ulun na gajita. Ala ni panna uli na gajita. Dia na wadi. Tapi wadi le pula kada ala ni ulun na hadiata. Wadi. Yung kumakalaki dia na wadi nanre bah. Nga mamana pitu kumasaraka iko nang manre manang idi dia na tu manre. Asale kumakuro. Jadi wadi ya. Jadi itu bu page sannahe lagi karobe ko hadiah namo tosogi wadi to nanre. Ko tosogi kadang kalengi kepala kong katosogi di nakaro bali lalu. Bare tersinggungi. Bare wadi makaro tope man. Kada makanja pale. Pekotosi pale na talae bupano. Pekotosi talae pasidakay to maparri na yaling. Jadi makoro bupa cara na mabagi lagi tawe. Jadi oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, isimpulkan cara mai. Karena saya sebenarnya agak kurang sehat malam ini. Kesimpulan cara maku makokoae yang pertama, iya nolai itu matata Dr. Andes Haji Abdur, Dr. Andes Haji Andi Anugrah rasak MSc si dilala ya kemana-manangi. Betuana si dilala ya kemana-manangi. Namui di matu yula tu lalangi tala matiangi. Namui di mati to. Dere gaga misa kada upana ki mati. Ya kuya wan nebu pamelu mala nyawata pong latala mati gitu. Dia gaga mulai halangi pong latala malaki magai. Nasabab pong latala mapuneki. Alena maleki nyawa, alena maleki kekuatan, alena maleki sinina gagai. Makanya komelu pong latala malaki mati bawami. Kemudian yang kedua, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ternyata na pamati ki pong latala tujuanna melo ki nawala pong latala sinina gaga pura tajama kolino. Tapas sadia ng ibu pabo kung alita Tanatu nasi kuning ibawa tama ki buru Tanatu kana sa telo tapi amala tabawa. Ya romala idon rupa. Ya kodece mega salama ki ya ko mega jata dena dampang pulatala masih sakitu. Makanya pada loki mai kakek lappa megawi de cette kurangi do rusata insyaallah na masih ki pongalatala. Kesimpulan yang ketiga. Angka gammana atas salanna almarhum oko pada di manange. Nasaba itu telah rupa tau bupa. Namu pekku kanja na tengkanan kana tu tas salah. Namu pekku jana tasi dia tau pas yang kapapeli cina tu. Nah oleh karena itu angkagan mana kasih urik kadan na waktu na tuo pangkau kan na kurata situju waktu na tuo. Saya harap kepada kita semuanya taparajangi kasih dampak bupadi taparajangi dampangnya. Apa itu kong katau mati sitongan na nakada tawe bae makan jalap deh ro tawe ro mabas salad deh ro tawe nasabi kita makara tau kanja ki menginsyalle sa suruga ki. Tapi kong katau mati nasabi kita makada nala dece mati. Katau makode sisa gabu buat na tuo majato ni tapana pacecerato ni maseke to ni. Kong katau makoro marium itu ko mati ki abala itu. Iya. Maka nabi tani gini kita mati na sabi kita maka tahu kanja ki isa suruga ki. Tapi kalau sabi kita maka tahu majaki isa neraka ki. Jadi makanya makokoe perlu ki maca saro masih pada terupa tahu mudah-mudahan nama seki pongala taala. Kemudian selanjutnya kesimpulannya angka gamma kasih inranna tapulangi keluarga. Nih tapulangi keluarga ya pale ko cede mi akare pakoni roh. Aja na anu angga ni halala terima kasih banyak. Tapi ku makadaki mawata kapa ku halala ka paidi para lu tu tapulangnya na tapulang birin tapulang keluarga. Insyaallah maka akan dibayar itu. Apa itu bupa inrang paling bahaya. Kung katomi inrang na de na waja na mate apalagi kalau ising atau 5 kali cubu sih sama sapa malika. Kalau ising atau 5 kali cubu maka to ga kalasana. Ya waktu lo minra je doro je mako mai sisana pura pinrangi namo mai rumah pitang ko yul bulan tede to bansana na malar ko mate ro melo ipatama suru ga na coco
Magi na sa bangkin rena, di na waja ipasempata sa papuasa tapi megen rena di na waja, ilawa ko tama suruga. Melo le patama ranaka, na sa bangkin rena dito na coco papasempata yung papuasa. Jadi tagat tuang antara suruga ranaka. Jadi ko megen rena na majasi pa to, di ka lawa ko patama ko ranaka. Nah, itu jadi makanya Bupa di makwero. Nah, kemudian selanjutnya saya ulangi. Ya kung keluarga tamate bari salama lalaki buru ilodongannya sampai ja sunnakan aposa sunnakan angajiangi wajarang renna wajarang tinjana akarubangi menreki umrah ihajiangi mapedece ki sumbangangi dan lain sebagainya, itulah yang bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Nah, hadirin yang kami muliakan, saya kira inilah apa yang sempat saya sampaikan. Ya, tapar jangan kasih dampang yang punya ampli di irisa saruma kalade kasih namelo kumajay ampli tapi aga na mega orang itu ilo no pungala taala tapi makan jamu sadi di makome masih pahang tapi bupa makokoy dena coco dena tu si pahang apang kanang kawat carama ku kampota ka pangaga sana kampota cora ang kanang kawat carama ku cora toy nakapici te ampli mabatu. Makanya memang aja untuk kapesa dia kan darupu lanya sisa ni sadai. Jadi makanya ilo na po ngalatala Bupadi. Ada na dia gagawa di tunay Bupa makero ilo na po ngalatala to. Dia gaga mo susu ko balisi po ngalatala tapi ko palisi ko to deh tul makere-keriman mi. Oleh karena itu pada loki me Bupadi to pada milodong ilodong kasi na almarhum alena tomatota tomalabita dokteran sajian di anugerah rasak MSI. Mudah-mudahan kasih salam ala kibur dan insyaallah tamat surga pamasina pong latala. Tanah podos kepada seluruh keluarga. Alingnya pati roh pong latala bare itarimai papitono pong latala untuk para sabara. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wadkhilhu jannatak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wadkhilhu jannatak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wadkhilhu jannatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.